dileng di setiap purnami dan sawetan titian. Titian pewasta kita ada Dewi Yasmin. Sane mangkin titian jadi lembangan hukum inati. Mau tamu bisa kawen tenang sang nabi. Sane setate ngemangin pitekat kapine ijeni. Kewidian punika wantah sekadi senjata sanding. Nedari prabota sai. Keluihan senjata punika sane presiden keangget rikat kalani sewari-wari. Luer kewaruhane punika keangget risa jeroni ngerah pemukul jiwa. Wiakti kegunan kewaruhane punika keangget urip jeneng. Anjing sane makin titian daging lanturan bertembang hukum inati. Awang bisa Udah cening pianak bape. Pesan idewa ngadanin awak paling bisa. Pelog lawanin dua idewa depan subuh anake ane ngadani. Yenalihang bapo pertinggo waluyo sekadi anake ane nyambati. Keginan anak kenyampatan tu tuah ngedasen lu sebilang wai. Ilang buke kata Di subane idewa nyampat sebilang wai. Lune ilang kewala boke teke katah ni. iya den rere liu anu pelajaran. Nah keto yang dharma yang bapak ni. Ya diasten idewa rire. Kewala idewa anu patut pelajaran. Om Santi Santi Santi